Stanko je godinama pratio razvoj kompjuterske tehnike i tehnologije. Mašine su polako osvajale prostor i postajale nezaobilazni deo novog vremena. Naučnici su u laboratorijama svakodnevno eksperimentisali, a nove naprave polako su nalazile primenu u gotovo svakom domu. Jedan novinar, istraživač, publicista, probao je da ide u korak sa novim otkrićima. Spremao se on dugo, radeći kao glavni urednik Galaksije, sveta kompjutera. Uređivao je časopis Svest i konačno naučnu rubriku u listu Politika. Duboko zagledan u budućnost, jednog trenutka zapitao se: hoće li mašine iskoreniti ljude? Morat ćemo svi nad tim da se zapitamo. Svi, baš svi. Ljudi jednostavno žive u ovom svetu koji je okružen tehnološkim dostignućima koje nam omogućavaju da lakše živimo. To prihvataju i jednostavno za njih je normalno. Tehnika, odnosno mašine, najozbiljnije postavljaju pitanje šta je čovjek. Zašto? Zato što mi u interakciji sa prirodom, razumete, pravimo ove mašine. I sad, zašto su one nama potrebne? Hajde da kažemo, za ugodniji život, za ovo, za ono, ali nam donose i odgovarajuće probleme. Alo. Poslaš ti ponudu mailom, sad ne mogu sada. Stvara se veštačka priroda. Vi i ja ne primećujemo svakodnevno da mi polako ulazimo i u tu veštačku prirodu. I priroda u kojoj ja danas živim i priroda u kojoj sam odrastao na selu se veoma mnogo razlikuju. Ja na selu nisam imao nijednu od tih sprava. Postoji jedan problem koji je tipičan za 20. vek, problem pre svega potrošačke civilizacije, gde je čovjek imperativno ulozi potrošača, on želi sve na dugme, sve odmah, instant i tako dalje, ne želi nikakav trud, a komunikacija podrazumeva svakako trud, pogotovo dvosmerna.
I ono što je Berdjajev također primetio, da je čovjek u 20. veku dislociran od prirode. Drugim rečima on je to izrazio tako da je čovjek sa organizma prešao na organizaciju. I sama pomisao izaziva duboku nelagodu. Ko bi poželao da mašine nadmaše ljude, a kamoli, ne daj Bože, da ih potčine, zapisao je Stanko na svom personalnom računaru i svoja razmišljanja uokvirio u ram knjige, koju je nazvao Mozak na čipu. Od prvih tehnoloških pronalazaka do danas, od računaljke, abakusa sa dalekog istoka do savremenih računara neverovatnih kapaciteta, sve videćih naprava i robota. Pisac ide dalje. On prati rad modernih naučnika i nagoveštava nove sprave. Vreme neverovatnih pronalazaka i mašina. Roboti su, kako da kažem, usputna stanica ka stvaranju sasvim novog, verujte mi, sasvim novog čoveka, iz pojedinačnih delova, iz pojedinačnih atoma i gena, bit će stvarani ljudi, pravljeni veštački. Veštački ljudi koji će živjeti koliko god hoćete dugo. Jer mu menjate sve. Možete mu svaki deo rezervni zamenite kao što menjate automobilu. Sve da mu zamenite. Da ga napravite da traje dugo. Osnovna škola, prestoni grad. Ovde se ne postavlja pitanje ko od mališana ima, nego ko nema mobilni telefon. Nekad se za svaki odmor trčalo u dvorište, za loptom. Nije to bilo tako davno. Sad nije baš tako. Toga više u školskim dvorištima i ne. Deca čak i na časovima fizičkog, to više nije jedan od omiljenih predmeta. U mlađim razredima da, i negde možda u 5. i 6. Već deca u 7. i 8. razredu vole da izbegavaju, znači da rade i na času fizičkog vaspitanja sve ono što jeste po planu. A kamoli na malom ili velikom odmoru. Ako pitate osnovce kako koriste slobodno vreme van škole, shvatit ćete da su se i tu stvari prilično promenile. Kompjuter najčešće. I šta onda na kompjuteru? Igram igrice, Call of Duty, Counter Strike. Igram na kompjuteru, Counter ili Football Manager. Pa uglavnom Facebook, MSN i ostali internet. Da, internet najviše koristim. I ponekad za školu ako nešto zatreba. Mladi ljudi se susreću sa novim tehnologijama kada se rode i nove tehnologije odmah prihvate i prosto je neverovatno kako bez predrasuda otkrivaju sposobnosti novih tehnologija za korištenje u sopstvenim životima. Prosto je neverovatno sa kojim žarom su mladi ljudi počeli da koriste SMS poruke koje su onako uzgred napravljene uz mobilne telefone, koje su danas jedno od najznačajnijih sredstava komunikacije kod mladih ljudi. Deca se više ne igraju nekih igara društvenih, uglavnom sede zajedno, uglavnom sede svako za svojim računarom kod kuće ili ispred televizora i to je postao jedan vid komunikacije. Oni čak i komuniciraju tako međusobno. Tako imate slučaj da u kući danas neko će da gleda svoju omiljenu TV emisiju, drugi će da igra svoju omiljenu video igru na svom računaru, a treći će možda da kuca svoje SMS-ove na svom mobilnom telefonu. Svi će zapravo biti približeni nekom tamo, a udaljeni jedni od drugih. O tome moramo da promišljamo. Tehnologija i nauka odmiču. Kuda? Tragamo za odgovorom i na Fakultetu organizacionih nauka. Profesor Božidar Radenković se bavi istraživanjem u oblasti elektronskog poslovanja, internet tehnologija i računarske simulacije. Pitanje je, hoće li mašine jednog trenutka zameniti ljude?
Mašine već danas mogu da imaju kreativnost i mogu ju u nekoj rudimentarnoj formi da spoznaju transcendentno. Napravljena su dva robota. Jedan je Adam, drugi je Eva. Roboti su napravljeni tako da su sposobni da samostalno pretražuju postojeće znanje za Adam u oblasti mikrobiologije, za Evo u oblasti farmacije i dokazivanja štetnosti lekova, da pretraže otvorene probleme koji još nisu rešeni, da kreativno promišlja i da nalazi rešenje problema, zatim da na osnovu kreativnog promišljanja i znanja planira eksperiment, da eksperimentom to novo znanje potvrdi i da pripremi rezultate za objavljivanje koji jednostavno dokumentuje ceo postupak sa kojim se došlo do novog znanja. Već imate ljude sa čipovima u glavi koji, na primjer, nepokretni i slabopokretni mogu mislima, gledajući u računar, tako, da pokreću računar, da pokreću kursor i da koriste računar. Imate profesora Kevina Warwicka koji je 1998. prvi u svetu dopustio da mu se ugradi čip ispod kože i da prati njegova zbivanje u njegovom telu i tako dalje, da se sakupio podaci preko čipa. Zna se kolika bi mogla da bude granica najvećeg i najmoćnijeg računara. On još nije napravljen. Danas je najbrži računar, zove se ptica trkačica, obavlja 1000 milijardi izračunavanja u sekundi. Kada biste upregnuli ceo ljudski rod, 6,5 milijardi ljudi, da radi na kalkulatoru, njima bi bilo potrebno 46 godina da urade posao koji ta grdosija od mašine uradi za 1 sat. Možete misliti kolika je to brzina i kolika je to moć obrade podataka. Evo vidite, mi imamo da se može manipulisati atom po atom. I ovo ovde što vidite, svaka od ovih ovde malih, što bi rekli bobica, je jedan od atoma. To su uradili Japanci i ovaj ovde kanji, odnosno taj njihov ideogram, znači upravo atom. Ono što jednom nije moglo da se nasluti, a kamoli vidi, danas je moguće. Na Mašinskom fakultetu Beogradskog univerziteta nalazi se jedan od 3 najsavremenija mikroskopa u Evropi. Njemu ne može da promakne ni najsitnija greška na metalu, a ni to u kakvom je stanju kost čoveka. Istraživači sa medicinskog fakulteta interesuje osteoporoza. To znači kad i mi tačno dođemo i vidimo gde mogu da nastanu te prskotine kod kosti. Razumete? I da li je neko... Tu se tačno vidi gde je slabije. Ovde na ovom magnetnom delu se tačno vidi, a ovde vidite, sve imate kost, ali vi ne znate kako je ona šupljikasta, ali ovde tačno dođete vidite kako je iznutra šupljikasta. Imaćete jednog dana, već se ugrađuju takozvane pametne pilule sa čipovima, koje prate šta se dešava u pojedinim organima. I one dopru tamo gde ne mogu da vide ovi na skenerima, ili na nekim drugim uređajima, i jave promene. Pa imate u stomaku, pa vam ona otkrije te fine deliće. Ali to je samo početak i najava nečega novog, i na tome se već uveliko radi. To su takozvani nanoroboti ili nanoboti. To su majušne sprave koje će se propuštati, imaće inteligenciju svoju, i koje će se propuštati da vam čiste i najsitnije krvne sudove. Kao neka vrsta gradske čistoće prođe i očisti vam one nasage ili plakovi iz krvnih sudova, da ne morate da idete na operaciju. Mašina postoji, ona je tu, sastavni deo svakodnevice i ne treba je odbaciti kao savremenu tekovinu. Bitan je način kako je koristiti, poručuje đakon Oliver Subotić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke
jedinog centra ovakve vrste u pravoslavnom svetu. Recimo, mi možemo reći za nož, kao jednu tehničku alatku koja je prosta, da ona zaista nema u sebi neku vrednostnu usmerenost. Ne možemo reći da je on usmeren ka ubistvu drugog čoveka ili da je usmeren ka sečenju hleba. To zavisi od upotrebe u potpunosti. Međutim, ako uzmemo rešenje kakva je nuklearna bomba, mi ne možemo reći da postoji dobra i loša upotreba nuklearne bombe. Ona je uvek loša, jer je to rešenje koje je konceptualno vezano za masovno uništenje žive sile. To je prvi Heidegger primetio, kritikujući taj stav da eto, svaka tehnologija može biti primenjena i na dobre i na loše svrhe. U ovom slučaju vidimo da ne može. Mislim da je suštinsko pitanje u odnosu prema tehnologiji u 21. veku jeste na koji način će savremeni intelektualci i ljudi koji su prizvani da promišljaju tu paradigmu odgovoriti na izazov koncepta. Da li će iko od nas razmišljati o konceptualnoj strani tehnologije, odnosno, drugim rečima rečeno, malo prostije, da li ćemo uspeti da se malo odmaknemo od drveta da bismo vidjeli šumu, da vidimo stvar u celosti i tek onda zapravo da povlačimo neke poteze. U svojoj vekovnoj znatiželji za novim otkrićima, ljudi su promišljali i stvarali. Jedni prevozna sredstva, drugi računare, treći robote i tako. Neki su ih sastavljali u budućnosti. Kakav će spoj to jednom biti i da li će? Pa eto, čovek i to može da proba. Kada sam video koja su čudesa naučnici smislili, a tehnolozi već načinili, a koja će tek napraviti, odlučio sam da napišem knjigu Hoće li mašine iskoreniti ljude, na neki način, kao što reče na jednom predstavljanju filozof, da upozorim ljudski rod, barem ovaj koji čita naše srpsko pismo, da nam predstoji trenutak kada ćemo gonjeni strahovitom željom da nešto saznamo, otkrijemo, objasnimo, popravimo i ispravimo, u stvari i sebe dovesti do istrebljenja. Evo, nađite se u galaktičkom prostoru. Pa šta vi možete kao čovjek da sa vašim očima i ovim sve da odradite? Ne možete ništa, ali će vam mašina odraditi sve informacije koje dolaze s polja. Znači, ona je u tom delu superiorna, ali u pitanju odluka i tako dalje, nekih drugih stvari, tu je superioran čovjek. I tu mora da se napravi link. To mora da bude, što bi rekli, težnja čovečanstva. Kada se realizuju sve mogućnosti koje čovjek može da realizuje u ovozemaljskom životu vezan za materiju i kada produži svoju egzistenciju možda u formi čiste informacije, možda je to i neka svetla i lepša budućnost za ljudsko društvo i uopšte za sve ono o čemu smo mi govorili o mašinama. Pitanje koje mi treba da postavimo jeste sledeće. Koliko će mašine u množini, uspeti da istisnu ljudskost, uspeti da istisnu ljudske osobine, uspeti da na neki način izmene čoveka? Do koje mere će mašine doprinijeti do otuđenju čoveka od čoveka, dehumanizaciji? To je osnovno pitanje. I smatram da odgovor na to pitanje leži u našem aktivnom i kritičkom stavu. Kritički stav ne podrazumeva kritizerstvo, ne podrazumeva a priori odbacivanje tehnologije. To je jedan manihejski stav odbacivanja civilizacijskih vrednosti.
svakako ne podrazumeva ni apsolutnu afirmaciju tehnologije, prihvatanja po jednom konzumerističkom, potrošačkom principu, ja moram to da imam, već promišljanje u jednom kritičkom duhu, u skladu sa potrebama i u skladu sa temeljnim civilizacijskim vrednostima. Ličnost mora biti na prvom mjestu. Dobro, vi to sad udarite.